ila Biblia inasema tunamsubiri kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupanda, wakati wa kushuka. Sikiliza nikwambie, salimia watu wanapanda, kwa sababu kipindi cha kushuka haujui nani atakusaidia. Kuna watu tunahubiri hapa injili wanatuona wenda wasibu. Kuna watu tunahubiri wanasikia wanatuona tumekosa kazi. Ninakwambia kuna saa inakuja, ile saa watamtafuta mchungaji hawatamiona, watatafuta makanisa hawatayaona. Unaheri wewe ambaye umepokea Yesu leo. Unaheri wewe ambaye umemkubali mwanaume Yesu. Ukitaka kuokoka njoo leo, usisubirie kesho, maana kesho pia ni fungo. Kesho sio ya kwako, kesho yako haushui. Tumewashuhudia wengi walilala leo wazima, asubuhi tunaletewa jeneza. Sikiliza nikwambie, haujui ni saa ngapi yule mchukua roho anakuja kuchukua, na yule Israeli mchukua roho anaangalia ni nani ambao alina kazi, anaangalia ni nani limegoma kuokoka. Sikiliza, mwenyewe nikisema hata hivi tutaongea, wanaosikia waache wasikie, kwa sababu hata hizi kokoto kuna siku zitaongea kwamba walihubiriwa